Lakhipuronline puthokchaba June gi tang 19 irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maroiba pao bolero amana khamdana leiba gari amada thomjinbada ama sire ama sokle Kasar jila na konba mafam singda street vendor sing athingba thamjin khre metric amasung higher secondary gi matangda tangdang mabarep amanga silaurgani CBSE की क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 की रिजल्ट लाउथोकलगनी COVID-19 न मरम ओरगा गाड़ी की चे चांग वैलिडिटी की मतम सांगतोगनख्रे जिरीबाम की सब जेल दा टेम्पोररी लॉकअप अमा हांगदोख्रे अमसुंग आसाम दा ngरang नौना मियोय लिसिंग अहुमगा चमरी गा हुंबु तरातरेट कोविड की अनोबो केस थेंगनख्रे लाइचर असिन ngरang मियोय निफुमाथोय सिखिबगा लोइनाना सिखिबगी अपुनमा मसिंग लिसिंग मरी चामगा सुपना मंगा सुख्रे हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसी सिलचर जिरीबाम नेशनल हाईवे लंबी मनाक्ता खामदनु लैबा गाड़ी अमगी मनिंगदा खोंगजेल यांग लाखिबा मोहेंद्रो बोलेरो अमना थोमजिनबदा अमा सिरे अमा सोकले थौदोक असि युमसे कैसा जुनगी तांग 13 की नुमिदांग पुंग 10 मखाइरोम ताबा मतमदा थोकिबने रोंगपुर पार्ट 2 की हाईवे लंबीदा खामदनु लैबा ट्रक गाड़ी अमदा बासकांदीरोमदगी सिलचर तमना लाखिबा AS11 CC 6902 नंबर की मोहेंद्रो बोलेरो गाड़ी अमना ट्रक अदुगी मनिंगदा थोमजिनबदा थौदोकफमदा बोलेरो दा तोंगलखिबा अंजू चौधरी सिखी अदुगा गाड़ी थौरिबा रतन दासना अशोकपन नंखी पाव असि ताबगा रोंगपुर आउटपोस्ट की पुलिसिंग थुंगलदुना थौदोक अदुबु येंगसिनखी अमसुंग थौदोक अदुबु उहोबा मियोइसिंगी मतुंगिना बोलेरो गाड़ी अदु खोंगजेल यांगना थोमजिनखिबदा थोखिबा सहुमगा लोइनना चावख्रबा खोंजेल अदुना लमदम अदुगी मियामदा मिपाइबा पोखनखि हाइरि कासार जिला न कोनबा मफम सिंगदा लैरिबा नुंगतिगी अमसुंग चायोलगी कैथेलगी मफम सिंगदा पोटफम फमदना पोचे योनबा स्ट्रीट वेंडर सिंग फुटपाथ की दुकान सिंग अमसुंग मतम खरगी ओइना मची मचीदा फंबा पॉप अप दुकान सिंग थिंगजिले हाइना जिला असिगी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरपर्सन चु ओइरिबी DC कीर्ति जोलिना सही तौदुना थादोरकपा चेरोल अमदा फोंगदोखरे जुनगी तांग 13 ngaraang थोखिबा चेरोल असिना उधारबोन लखीपुर जिरीघाट फुलरतोल पैलापुल सोनाई काबुगंज सोनाबारीघाट भागा नोतुन बाजार धोलाई बोरखोला श्रीकुना काटिगोरा चौरंगी अमसुंग कलाई नचिंगबा मफम सिंग असिदा हाइरिबा अथिंगबा सि थमले हाइना लाउथोखरे पनबयाई कासार जिला दा हक्सेल लोइसिंगदगी नुंगतिगी फोंगबा कोविड की मरी लेनबा पाउचे सिंगदा जिला असिगी कोविड की फिबम हौजिकसु हंथबा लेट्री COVID-19 लाइचेट असिगी हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा मैट्रिक अमसुंग हायर सेकेंडरी फाइनल परीक्षा थाबा यारोय हाइना कैबिनेट मिफमदा लाउथोखरबा मतुंगदा परीक्षा असिगी मतंगदा तंगदांगबा वफम अमंगसी मयेक सेंगना फोंगदोकलबा याना लैरि हिरम असिगी मतंगदा माहिरोय लुपसिंग फमिनदुना ngasi wari sanaragani करिगुंबा परीक्षा असिना कैंसिल ओइरबदी करम मवोंगदा इवैल्यूएशन तौगदबनो हाइबगी मतंगदसु ngasi लाउथोकलबा याय CBSE की क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 की फाइनल रिजल्ट लाउथोकलगनी लागलिबा जुलाई की तांग 10 क्लास 10 की अदुगा जुलाई की तांग 18 क्लास 12 की रिजल्ट लाउथोकलगनी पनबयाई हाइरिबा परीक्षा अनि असि कोविड लाइचन अमरम ओइरगा कैंसिल ओइबगी वफम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न लाउथोखिबनी अदुगा लाउथोकदोरिबा रिजल्ट असिदा कनागुम महिरोय सिंगना करिगुम महांगना फंगबा मार्क सिंगदा पेनदबा लैरबदी कोविड लाइचन असिगी फिबम असिना नेमथखरबा मतुंगदा परीक्षा थाबगी खुदोंचाबा अमुखना पीगनी हाइरि COVID-19 न मरम ओइरगा आसाम दा गाड़ी की चे चांग परमिट फिटनेस सर्टिफिकेट अमसुंग ड्राइविंग लाइसेंस न चिंगबा मरी लेनबा डॉक्यूमेंट सिंगी वैलिडिटी चाहिए सिगी सितंबर की तांग 19 फावबा सांगदोखनख्रे हिरम असिगी मतंगदा आसाम की ट्रांसपोर्ट मंत्री चंद्रमोहन पटवारीना हौखिबा चाही लिसिंग अनिगा कुनगी फेब्रुआरी की तांग अमदा नत्रगा मसिगी मतुंगदा एक्सपायर्ड ओइख्रबा चे चांगसिंग चलिबा चाही लिसिंग अनिगा कुनमाथोइगी सितंबर की तांग 19 फावबा सांगदोकले हाइना लाउथोखरे पुलिस न मराल की मतुंग इन फारबा मियोइसिंग थमननबा टेम्पोररी लॉकअप अमा जिरीबाम की सब जेल दा हांगदोखरे ngaraang ayukta pangthokhiba thorom aduda जिरीबाम की SP A घनश्याम शर्मा यावना अतै मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगसु सरुयाखी बाबूपरादा लैबा मतम कुइना सिजनदना लैरमलबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिगी अमता ngairaba सब जेल असि टेम्पोररी लॉकअप ओइना ओंथोक्तुना कोविड की SOP ngaktaba amadi COVID-19 सेंटर दा का हेना ngausinaba miyoising hairiba mafam asida thamgani hairi सब जेल असि की दमक
Manipur Renewable Energy Development Agency na jail asida mai ngalhanbada mateng panglakhi sub jail asida police personnel sing thamduna hanagum thabak toba horagani haina JNN gi paw asina makhatari Silchar Medical College layang sangdagi ngarang numidang wairam pung manga da thokhiba COVID ki update matungina layang sang asida COVID laichad asina maram oiraga mioi ama sikre laichad asina layang duna laiba active case ki masing chamaga kunmari ni masigi manungda humbutara nipana ICU da tarahumdoina ventilator da aduga chamaga anina oxygen support da leiri haina layang sang asigi wangang loi Dr. Bhaskar Gupta na phongdokhi শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট আজ বিকাল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 124 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন আইসিইউতে 78 জন পেশেন্ট আছেন এবং কোভিড ওয়ার্ডে 46 জন পেশেন্ট আছেন 13 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 102 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 11 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 34 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন 15 জন পেশেন্ট হোম আইসোলেশন নিয়েছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 18টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং আরটি-পিসিআর 24টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে কোভিড উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় একজন পেশেন্টের শিলচর মেডিকেল কলেজে মৃত্যু হয়েছে COVID-19 media bulletin gi matungina Assam da ngarang mioi 3,393 ki masada COVID positive oiba thengnaki positive oibagi chang hantharaktuna chada 2.25 oire positive oikiba sing adugi manungda Kasar jila dagi chaniga kun Hailakandi jila dagi nifumari aduga Karimganj jila dagi mioi humpugi masada COVID positive oiba thengnaki layeng chathaduna leiriba active case ki masingna 13,300 homdoini Assam da ngarang nauna mioi nifuma thoi laichata sina sikhibaga loinana sikhibagi apunma masing 3,500 sukre Nakala maromda ngarang thokiba COVID bulletin gi matungina haukiba numit tarani asida rajya sigi oina COVID positive oibagi masing asi Kasar jila sidana khwaidagi yama thengnare Jun gi tang nipan dagina Jun gi tang 33 phawbada jila sida positive oibagi masing 2,438 oikhi aduga Kamrup metro na positive oiba masing 2,493 ga loinana ani subada leiri Manipur da mioi chamri ga marfutra manga gi masada ngarang COVID-19 positive oiba thengnakre aduga laichar asidagi mioi chamri ga 59 phaduna yumda hanki layeng chathaduna leiriba active case ki masingna 8,900 subna anini Manipur da ngarang laichar asina mioi 19 sikhibaga loinana sikhibagi apunma masing 1,100 sukre Bharat ki haksel amasung yaipa yumba loisengi ngarang thoki papaw matungina hauki bapung kunmari da leibak asida laichar asina ngarang sikibagi masing 2,400 oiki aroibada maroiba paw amukhanna bolero amana khamdana leiba gari amada Khomjinbada ama sire ama sokle Kasar jila na konba mafam singda street vendor sing athingba thamjinkhre Metric amasung higher secondary gi matang da tangdang mabarep amanga silaurgani CBSE ki class 10 amasung class 12 ki result lauthoklagani COVID-19 na maram oraga gari gi che chang gi validity gi matam sangtogankhre Jiribam gi subjail da temporary lockup ama hangdokre amasung Assam da ngarang nauna mioi 3,393 COVID ki anoba case thengnakre Laichar asina ngarang mioi nifuma thoi sikhibaga loinana sikhibagi apunma masing 3,400 sukre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare